Kako izgleda trenutni roster Partizana? Crno-beli su doveli veliki broj pojačanja, ali još uvijek se čekaju ona najveća, igrači koji će biti okosnica ekipe. Krećemo od bekovskih pozicija na kojima se do sada nalaze Carlik Jones, Arijan Lakić, Luka Vildoza, Kyle Olman i Alessandro Pajola. Playmakerska pozicija je popunjena, dok se još uvijek čeka starter na poziciji 2. Lonnie Walker je bio primarna meta Partizana, ali je njegov dolazak ipak propao i predstavlja još jedan u nizu neostvarenih transfera ovog leta. Prelazimo na krilne pozicije gdje do sada najviše i škripi. Čeka se startna četvorka, kao i zamjena za Sterlinga Browna. Na ovim pozicijama nalaze se Lamar Stevens i Vanja Marinković, koji je trenutno povređen, ali i Arijan Lakić, koji je prošle sezone često igrao na poziciji 3. Na poziciji 4 Partizan trenutno u rosteru ima Nikolu Tanaskovića i Dereka Willisa, kao i Lamara Stevensa koji može da odigra na toj poziciji. Dede je bio projektovan kao starter, ali njegov transfer propao, pa deluje da će Partizan pojačanje na toj poziciji potražiti u NBA ligi. Spominju se neka imena, ali za sada nema ništa konkretno. Pozicije centra, pored playmakerske, jedina koja deluje popunjena. Na njoj se nalaze Kevarius Hayes, Tonji Džakiri i Joffrey Loveri. Mnogi navijači trenutno nisu zadovoljni dosadašnjim pojačanjima Partizana, ali prelazni rok još traje. Ukoliko crno-beli uspije da dovedu još 2-3 velika imena, ovaj roster mogao bi da izgleda potpuno drugačije. Međutim, to je mnogo lakše reći nego učiniti. Kako vam se čini sadašnji roster Partizana? Koga biste vi doveli u redove crno-beli?